Purani mabada pura makicu. Purani macilla sarumatan. Dia apa deh long dia nak korong. Paputoy dia ukoro. Yang lupa ibawa nih. Dia nak beri apa potoi? Purani mabada. Pura makicu. Purani macilla. Seru sih. Ih. Agak pasti sambungan na. Tinggalan di jalan. Purani mabada pura makincung. Purani macilla pura macega. Sini pale. Ken dia sih maku kue. Ditahui dia ada apa kakak. Cina aku saat di masa pirang di Manila. Ada na Manila koki-koki na. Padahal cantik lah ada tuh garing biasa ng Mercedes. Waktu na bunga jaji, utan na yung mitwindo na makanaka. Itata mga kajin na mga katang pamakoro tapa na Mercedes makada cantik lah ada tuh biasa waktu na bunga jaji. Makanaka mga manin pala na mako na kada pura manin na lari ang aso iruna. Kagapalayasan na lari ang aso iruna. Nalalamba, pero sirana na kaya ito. Nakaya Adam sana na makadaw kay Monroy. Ya biasa magarata tuh. Nanya mani kalukuiru ko na pagkaapaan magarata. Diyan alam niya ang kamoy. Alam ako ba? Kaya iro po ang alamat jadi nalingi Mercedes, tinaring nilali Mercedes, tinaling kasi tapakanya. Ya pa ya udah iya. Ya lito na dali, ya lito na garata. Alamanan ni. Ni kaje sarong nampu ya. Kaya usir ni. Teneto sarong nampu na suka. Kaniya. Iro na ni Mercedes di man nagagawa sa ngabi-abi na si bawa mana. Sila ka pero kini pala. Kaya na mapagan ni nila karo. Kira nga sa dingi apa manaka surabe nga nabingka na jinan. Wadi jadi. Icanti po ka tapan ano lah Mercedes dia po ka tapan indo na. Napakapalanisan. Iya, lagu berikut ya lo kasi. Okay. Palagi. Next na
pala beja lo tamu. Aku kilo. Aja pacili. Kau itu aja kapan atau ini kami marah keluarga. Kita di milenial keluarga. Unang kayo ni. Iya. Hah? Tania rubutin marah keluarga. Hindi ka pala. Gobek. Oke baik. Sebagai tembang berikut. Salah satu nomor lagu kami pilihkan. Sama Koko Diksi. Bakacin ya. Padamu andi hatiku ini bawang dilino kepada usinga tosita jenda pare reko pada hati kita jemali bawang pemasena kosara apa ya? Bagaimana kemakan kosara wajib juga sih senginga. Kaya na masitukan ka. Hah? Kaya na masitukan. Masara nawai kami genepi dua linoe na dua papojiku tosita jana pale reko padai hati rita jemari bawa pamasina puange. Masih jamak deh Pak syutingnya. Iya tapi apa yang masih jamak deh? Pura pilih mana botinya nih wajah. Iya. Wajah. Pada selamat aku. Main aku kampung tahu he. Ajana masara nawai ka andi genepi dua linoe na dua papojiku tosita jenda pare reko padai hati rita jemani bawa pamasena puange.